Please, everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Nagwama really, when you hear completely. What shall I bring to Jehovah? Lift your hands. One more time. Join the church. Hey. Lift your hands. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know. Jehovah, for he has done so very. For he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he has done so very much for me. Come on, everybody, help me celebrate. Travis Green!
toe moai fatalo fatu le ne vaenga o le fiafi ia lo fafunga anga sa mo le ne foi vaenga o le fiafi fa on tato mafuta i le ne foi fiafi matango fia ia fatalo fatu le nei a fiafi le pa ia manu malo sa mo fa pe foi fafunga mai glory ia mata mai ia le pokala masani le tato Global Kingdom TV ia su farai le taitasi ia o ma toi fatasa frai ma le sunga le apostolo ia pole sunga fo ile to ina ia le tinu ia o ia le mo le swata fo ile nei vai mo le fiafi ele le taro fatwa i pa anga le Global Kingdom TV le nei vai mo le fiafi ia mate mo i fatalo fatwa i fo ila ile ni fiafi sunga i fa ngainga ia mo la tu glory hallelujah matina matua ia o fia lava se tu le nei lalo langi fa piona e ma wo mai ile nei fa salanga amen fo i ala hata le nei va ngala fiafi ia fatalo fatu le sofa mal malo Yesu Kristo sofa la vale un fa un tato mafuta mo tato fe va ia na lo fa mo na ngali le ia taton o man ia le nei va yaso sa valinga fo ia me se fo i tiute mo fi au manga luenga sa fe ngai mo so tato tunu ia pro kalamele nei ala Global Kingdom TV ia ole fai unga fo ile po kalamele nei fo i va yaso ia o pesenga ma pese moli manao ia taton ia wa masani lava tato ia tato por kalame ia tato tele yo lo ala tato por kalame ia la tua le sunga le toina por sunga la apostolo e fat foi son fatalo falni vai ngola fiafi ia lo sunga la apostolo ia fa tai mo la sunga le tai por kalame nei tu la fiafi ia na ona fono fa pipi ia tu la fo i wa le uma ona e sa no fo ia ma fa filo ia le ma malu si tato tu no ia o fo me pa anga nei pokala me nei fiafi ia to fa taro fa to ai male anga fa alo ile nei tu la le va ia tu fo ia le wa mata ona tau ona fa to anga solo mai fo ia o ma pa anga fo ia nei pokala me patalo fatu ele tinale ya Sara la salo le mo mai ya talo fatu tina ya Sara yela tua nei fia mi se foi wo ma pa anga lewa mata ona va tu foi po kala me io mata ona nga solo mai nya foi tato por kala me nei fia pese mon manao ia ma pese nga ia nei fia o la se pese o fina ngalo ye fia tatu fai foi ni o momoli o manaonga ia ona tusi maile lalo ava pe o le ale alunga nei fiafi va fo ia o le am to tele ata to tele pos pese mon manau ia ona winga ia o le e o tato ngaluenga fa tele fa pe na tato fa ia se awala foi lele ia tutu sa uma tangata le tei wa tele ni o pese pe lua tolu pese le sia laile e se ava no fo ia tato e se pese se tasi uso se to fine ia stina foi pos tamapot se talabo al neitula ia fatalo fatu malenga falalo malo soi fo manuia ia o tato por kalame nei foi ia so valaile ia wo fa ingoina ole pespesenga ma pese moli mana fatalo fatu waila ia malenga falalo nei tu la so ia male anga falalo la sunga le li tai nei por kalame ia vi ele tua ya malo lava le saunu la sunga fo ile to ina po la sunga fo ile ele tua fiafi ya pe ona fatalo fatu le sunga la apostolo ne va ngala fiafi le tina ya Sara malo lava le mafuta mai taton fo ile tua mafuta mai ni so tato tunu ya po fe lava se mi ole nei langi o e join mai ai ya te fatalo fatu le ne va ngala fiafi ya le tula mai tato tai ya le ua to tasile minute afale tula i vai nei i aukilani New Zealand ia nei mi olo la tuele tato por kalami ia le talo fatu foi la le sunga le fatono le tato Global Kingdom TV le sunga le apostolo ia so foi mandia le sunga le fatono ia a me se foi le afenga venga le vai ngale fiafi ia fa malulu atu samo ia ngo vo kau tile la kikia kwa ka ko kalami onga o le faisinga kimo ngei aukilani le maululu ma lulu foia ka ma lili foia fa por kalami ia le tua ile fainga le ia se to finga ngalo ia le wa matadia le tato por kalami pe ona fa tu le sunga toina ia au mai sau pese mo manao la va se pese te fia
whaalongolongo le nea fiafi. Ia foi se pese te fia mo mana o i se si o uso tangata. Ia, amai, ia, le la tam whaila wale au whengaluenga ka. Ia, so atu. Lami, ai taton, la tato holo, le tato pese mua. Ia, le tua. E whaanofa file mua, ia, mapa masina ulu, e ufai asina malulu, te ni atu nu tato te ia. Ia, le tua. Te whatalo fatua inisi, uwhapeto atua inari ni vangula fiafi. Talo fatu ya karo foi, marose fo manuia. Ia le tua le tua la fiafi. Ia, o sound no swap. Ia, le peso ia. Uma lava fatua. mai lalu ia e tatu te mo le tua ia fatalo fatu le tina ia naia fa pe ma futa mai le nevo vaenga o le fiafi tina o le ainga ia le ia o Naomi ia tus
tua sivi to le fua ma lo lava le soifua Ia, ma lo vave fo'i vis. Leisi, ia. le on sa ia o le prokalamene ia o le Ia. prokalame fai u le nei le tato Global Kingdom TV ia e fa Naomi to sivi to le afoa talo fa ia oi. Tina po tu fine. fa fi ia o ia ai tele i Ia. ana tu fa se malo longa le afiafi fo ia ma fa fe lo ile weekend o tato Ia, le tua. ni vai aso ia fa talo fa toi foi la inisi to ma o mai lo tato por kalame ni vai Ia. le afiafi ma lo lava so fo ma lo no sa ia lo tu la mai tato time ni vai ngala afiafi ia le ua tolu sfo ma le ne minute Ia le tua. afa o le iva nei au kilani ni sila ia le fangalo ina fo ile fa talo fa ile ila la le tato Global Ia, ia le tua. sa mo le sunga ia pasta fiu ia Ia, ia le tua. uso ia fa pe fo ona ngal lue mai ai fa talo fa tu ia mata waina ia le mafuta Ia, mata waina, ia malo lava le sa i malo fo Ia. ile le mata mai ia Ia. ile nei fo vai ngala Mata waina tilali toma. Au ia se fa talo fo fa ia So va tina po tu fine. malo le soifua malo lava uso malo le on sa i malo fo ile o le Ia. uso le ia va vi Ei. o le ma o ke longa o le uso le mafuta mai i Australia Oh. ia le mafuta mai le uso ia va vi Ia, malo uso ia le tua, ei. au manga lu ngali nei fo vai aso Ia. ia Pa anga masangi ia le. I. Le Global tele ona o tina po. Le we lunga lenga ia le tua. e se le matango fio le ne fiafi lo sunga le apostolo Ia, ia le tua. ngai mai fo i nei i le tato office ni ia Ei. ngai ia ke le fuli o le Ei. awala ia ai Le paula se wa pisi, ia. le se pisi paula wa senga la ia wa faisinga maruru lai kikia Ei. wo fai fo ile wo kimu fo ile ngia fiafi Ia, ia. Morning fama oni. Neu sunga. Ia le tua. malo ale mafuta mai le nei fo vai nga le fiafi O le vai le leia o la ei. Ai. Langa ua malulu. o le fautuanga masani lava le tato Ia le tua, TV ia fautua tu lava le tato TV ia ngali tu atu lava o tafa ia ai faitalia lava lau su Ia. ia pe te fia talia pele ai Ia. va ai leila ei ia Pule a chama lo matua ia ai. e le fanga loina fo ia uso pen mafuta mai fo ile Ia, ia le tua, ia le uso le i le uso le mai ngal nga fa vai time Ia, polisione le we lunga. ia Taro fatu. le Mona so falo alo. langi ma e fatalo fatu ai fo ila uso ia le Ia, ia le tua. ia inei au kilani na mese au se talia me lo fa peona i iniso tato uso Ia, morning fama ia. mama tina ia lo mai ngalunga fa vai time Ia. ia o le mataala lava me tau Ia, dia tu na le saunga le mu ia vai fa leo tau la ei. ma Ia lo le ma tua. ia le fa mai ana Ei. le ma fana mato ia Oh. amu ia o tau na Ia. Amu ia o tau fine uma Wa le punga le konga le fiong pa ia le tua. i ia malo ia taton la tato wo se tato pese Ia, ako pese, ia le tua. ia ia le se pese te fia mol mana o ni mai ngla fia fi Ia. ia ko meni mai ia ona tam faile le afengal wenga e ta atu le pese ia awale fa no file mu ino le tato fia fi Ia, ia le tua. ni ia fia fi malulu Ia, ia le tua. I try
macho ulungane uapa ia oe ile meane uapa ia oe ile meane uai ai lo mamau macho ulungane yo afio mai pai mai o rapa ole ao ole kalesia ole tamama le ao malea nanga paia Ia o mo pesi. Kwa pu. Au ke pole lele kai lele kai ia ma o ke le manga o ni me pu. Ke manga o ke sifa kwa ia ka sulu. Pole lele kai ia ka ko pole ai fanga solo ia pesi fa fi. Asa role si pesi ia mo ka ngo sifa o ma lo. Ia viere tu ne tu la fiafi. O isa lo, viere tu. Ai naitina ia lo mafuta mai piare tina ya Sarah. Ia Sarah. Ya Naomi. Ia martina ya Kara. Kara ia mari. Ia tina ya Tusivi. Ya Tusivi. Ole lava e mafuta mai le nevo vaenga ole fiafi. Ia fatalo fatu foi la ni se dato tunu. Ia le tu. Au se talia ia malo lava le soi fo malo ai le alu aso ai fia ke ka ka lo sa me foi le mai so o nga se fia ka lo siva ke nga yo ma ku kanga tanga te kapo vai ari kapo ku ia pes fa ka baki ia sole ke fa ko fainga lo makua maka ukia ari malo le fo yon sa ile vai na lo ya ole china mato ainga le foi le ia na e ka umisia o eri le fo e fatalo foto ile china ile fi o te pole le umisia le china le ainga le ainga la fi ole ai o va pe ko fa pico e va fa io me ia le tua ia polisione ia tua ole va ia tua ia ole ko inga me ko wala le ngo complain ai le mele o le alu lo pese uma wa ia le manolo ia tau sole ia o tu lo sunga pola le si pese o ka fio la e sole ia vi ele tu nei tu la le fiafi malo sa a faina wa fia faise malo longa ia se faina ia ava pela wo moni ma famaoni ia o loke ka va ia ku to mereka usolen ka ko mafukal va son jeni oi ole so ya sio le ke va ke to merko ko inga le ngala fia eu masalo lai ke le lo langa le mo fa lo ko ya lu inkia
Oh. O te le loa la po ua koe fo I mai la. Langa o le tau o e whaima alu I India. Oh. Nanga ilanga whangau o Inkia. E whangau. I. E ka kisi da fia ume kulanga ia li. Ia. Langa ua lewang ma whewa I ma sia uo. Foi lele. E lala na whanau matua I Inkia. O salo la e whaila malu iei. E whaila malu yes. Malo wale on sairi. Tarofa. Tangata o le tua fatu tu. Malo soi fo manuia. Te o tangata o le tua nei tu la o le fiafi. Malo soi fo pasta. Malo soi fo manuia. Ya, malo lava le on sairi nei fo o le fiafi. Sau pese. Ya. Le ase pese te pinangalo iai. O leo ke vai ako o le vi fia me ka kai pese ie e fa solo aku il kako TV ne vai ngole fiafi lo sunga la posto. Magai a ko si ha me magai. Ai. O le ele isa wa se pese mon mana o ne vai ngole o le fiafi. Au wala popole fa solo mai beta to pese. Le mai le tina ya so le ngala ya lu Indonesia. O Indonesia. O ia le lope ka si le fia saura ai se si fa na o si o ngape a. O wala me le o ke lo a uia nga inkia pa nga. O tele o lo ala se si ngu I kua ko inkia pe luma mai o inkia le vai ko le si le fia tina ya saura. Ia vatalova atu I sunga I whawhengainga whapeona mawhita mai au se tālia le nevaenga o le fiafi. Ia le tua. Le whangaloina fo I le sunga le whawhengainga ia pasta a le foti ma le whatua. Ia le tua. Ia fo I le ka le sipele le SKCC. Pasta. Sini. Ia whatalofa atu le suafa man malo Yesu. Ia le li. Talofa fo I le sunga le whawhengainga ia pasta John Robati ma e seta. Ia malo lava ia ma le kalesia SCOC. Ia le tua. Ia le ngata lea ia o le sunga le whawhengainga ia pasta Kiki Fraser. Ia ma whatua ma le kalesia SCOC I Kepermara. Ia le tua. La tova fo le tato por kalami. Ia la tu fo I le sipese le. Ia wha anofo file mua. Ia lela. Ia ingu mai lo I pukofi. Ia. Ia ma whafonga mai pia I kako pese ia whasosolo. A whaila wo I se pese te fia mon manao. I leila wo lo ko meni mai. A whai fo I se te fia alofa. E mole o lo fa ia ko meni mai ia fa le o te ma o nei ia le o fa pion fa ia tu tato por kala meni nei vai ngona fiafi tau tuli fo I sisi tangata e lo fa fo ia kaika ia I o ia I me sau pese lunga pe fa peke lo fa ia ia vi le tu nei tu la le fiafi Sorry, yo. Hey, Oli. Yeah, oh. Sí, yo show. Oh, I know. Yeah, polo. Quiero ahora kiki. Ele so file tangata awale tawe fale nganga iava agele na yo mata ine ima wa o e ave ole tama ia lo to tele tu I lo of ta tu le pulo ma se vai ia vai tanta vale pelo nei ngalo sa vali lo I luma ia va atorilo Fama ulalo, sei que no folhalo, fama ulalo, sei que no folhalo, fama ulalo, sei que no folhalo, fama ulalo. Yelo tu tele, matete, ma awange ie koe fefe. Yelo tu tele, matete. Kiki whakawhea, Kiki se oli ronga ngofo anga lea. Kiki whakusao, Kiki awa ka alo, Kiki whapola ka pise makua Kiki lo e whafu. Yelo tele, matete, ma awange ie koe fefe. Yelo tele, matete. Ele o so fili le tangata, awale tawe fale nganga, iava agele na yo mata, ine ima wa o e ave ole kama. Ia lo to tele tu I lo of ta tu le pulo ma se vai ia vai tanta vale
singa mano sira o kikime. Ele manga yo papisia. Oi, vai o sor coinga, vai o sor coinga. Peia o acupe o kiki mo ia lo makua solea. Nessa vai. Ele foi mais kiki coinga. Ele fez kiki de fidi vafu. Oi, ale o coinga, ia lele que vai cular o osso coinga e corpo saísa. Peia lá o se ser fala um orquinga, né? Você se fala um orquinga. Você fala o que queira como ale osso coinga e corpo saísa. Ale sabaria com solei. Kiki Apollo é o Kiki fora que Apollo ni vai ngala fia a fainga kau yesinga ki Apollo nga kau ya Kiki Maria e fafo ai awal Kiki esko inga mai malu ngai ia Peia wale ave Marco comia coinga luma kua no weekend. E volinga mai e fale a weekend siro kua fu loke coinga. Wa vakur ko kong er coinga er weekend. Wale ko kusa mare wa ainga ave coinga le afo le lima selau. Oh. Le suvalai le lengenge. Are ala wa o nge aso nge no manga mai. Ai kango ko lo mako sa war coinga yang ngumi mai a. Fa pe ala lo mako ye lima selau fo. Ai fai kau lo mako fai kau corpo ngar corpusela me ala le wa ko dia ko corpus ai cha ole fa kur peseri e kiki Apollo lia no va ko kuri va ko inga mar fale ya ma ko tamai le na fiafi ya ele me fai lavo na ngalo ino tato ole ya viere ni ya mari ne vai ngalo fiafi le tato por calamini ko finge ya kema maro sai fo manuia Especialmente pese mul mana o ne vai ngala fiafi no lango malo so tato vi ia le tua company le UP group money transfer morning fama o ka ko major sponsor le lango fo ia mali ia mese fo ile ngata le pokalame o pokalame umala vale tato tato TV na ia ile aso mole aso sunga le pole me fatua mali pa ia o le fenga wenga ia le tua fatalo fatu le tinaya ke mo le tama futa mai le foi vai nga ole fiafi pe o ke vai aku le fako ai fako o ke mele o pe mika o i fai pe mika me na anga e na vai nga i fe o pe mika me fa nga pe ngi green card me ala nga len kuai me winga fako o ke ia le longo winga a green card longo winga wa ka kala wa mo fai nga ia le ia nga makala ko am fai nga mai ai ora le si card ngai o le black card ko fa o kale longo winga ole foi vai ko inga fai foi langa queen card ale queen card ko inga e ma fai foi na sa po kala me foi le ai anga ke si da fianga o ole fero inga wala mo forki nga ye o ya la vai nga ye re ngo fa ka si mela le mo ala inga kuai mai foi le ya vai le wo mai po fa e pe di ma pe se po kala ale fo ko ka kala mai ya viele tua malo atu le tato atu nu ya viele di toi fa manino atu tato le pokalami ne vai ngala fiafi pespesenga fa nganga ya viele tua sista kema pese ya fa ilo mai le pese fa ilo mai le tangata le o suina le pese ya ona tam fa le team ne ya e awina tu la wal pese ngai ke lo fa ilo mai ngale pese ai ese tangaka ngai ke fie ngai ke fie ai fa long ese fo eles ka wa gaming wa I ka pese wo ko usu mai pese o manga usu eles ka pese ai ese fa kanganga fo ngale ngai ke ira wa ka ko wa se ka ese ya ese member ka le mga o fa ka mga o ya to fa lua ya ka mai pese la ka mai ya ese ka le usu o sa o ya la ka mai po o le usu pese ko usu wa ngai kamera we ya ale ka mga ole le original ka nga so failua o ningar pese o sa la le ya failua to le tato tunu ya failava o ia se pese te fie sila fie e te mana o e ka na tu tato por kalami ya ona failua mai la ya ai se tato ya o tula mai tato tai mi le vai ngola fiafi to family to tale tula sfulu ya i nei
i Auckland New Zealand ia toi family te tale tu la valu ia i Australia toi family te tale tu la se fulu ma le tasi i Samoa ia le va ia tu lava o le e fa tasi ma futa mai lava ni so o tatu ainga i Samoa ia le ngata ile ia o Australia ia ma lo lava so tatu tunu fu mai tu si via o si va sa o loto le to ina ina wale ai si lo motua ia ele ai se la fa la o si va sa o loto to ina wai ai le lo motua ya tu va tu va le fa mai au ko le anga le ia tu venga testa pese ya lo fa tu tato tu no le venga la fiafi ia malo lava mafuta mai le fiafi le ia le mo si se e lo fa mai ka ikani apa ko mori manga o mo se pese maka ha so le tu ia o ko le ko ke le inga ia le tu pese le lo fa tu mo to umalava ine venga la fiafi ia pano fofile mu wale mu mo le lo po si la e le sunga li fa tonu pese se ko fingele o peteri no liberation worship pese kema ia tu o sunga li fa tonu nga ke fa so lo mai ia le tu le ke vai ko i po mo sunga li pese ai fia ia se ko finge le nga foi o lai o le malanga i te mau le ainga i sunga fongo pa wala le nganga le su ko finge nga pese fa le nganga le lo pe kangi ngi foi pese ya le tua e se foi le manga io le o por pese le mai le to fine le nei vai nga le fiafia pa me tato tanga tamba malo mo vinga e kawanga ko mang malo i pela o por pese le ngoma ki fa fo le fidi ai ka ko mang malo i fidi malo fidi oi ia le ne vai ngala fiafi ia le tua lo fatto inisi fo i to toi mai le tato lai ia le tua fai le mulo sa nisi fo io fe ngai manga venga le ne vai ia le li ia e lo fatto le tato por kalame ia te to e ne vai ngala fiafi fai le mu te lama ko ki lava ia au mu ko sa ia i kemi fo ia kula ngai ngal palang ia le tua ki manga vai ia ma gongi ia lo manga va ia ile uri ia ma lo lava le sai ma lo fo ile manga pa fiere ke manga fa lupe fa to ya to atu mo se tato pese nei tu la ole fiafi
tua. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Na fatal sangai na mai to fine ya Germany nei fu wa ngala pia. Ya, viere tua. Soft time al pese with. Haulesi. Ya, malo vale on sai malo fo ile le lava pale. Ya, o ta pena mai le tato pese request le au wale fa vai ya mai tina ya to CV ya. Malo wale sai vai ngala fia. O le vai ya ulo amaka ngo mai pese o le request ya au fa ni mai la ta pena mai pese request ale tina ya to CV ne vai ngala fiafi ya o lo fa twai ya te o to umala vale ne vai ngala fiafi fa piona mafuta mai le tua a fa fo yo ngai ke tafao ni ya fiafi ya tafao male matala sawe malisi request ku fa pi lua mai uma kwa nga sau malisi e mangai e ala yo ngai ke manga so o pese ya pi fa pe nga run e fa ngofi uma kwa to CV so me le si kai lua sau ya then break ya malo ya na ngi fa tuanga foi le ya flow ka ko tato por kalambi mare nga fa lo le sunga sai tai ye le tua malo la fa tu le ni tinaya o repa tangaloa ya ye tua pe ole faltua le so ya taulanga tangaloa ye le tua nei fia ya futa mai fo i ya fini au setalia ya ye le tua sunga faltua me se fo le tua fini le uso ya taulanga tangaloa ne vai ngala fiafi ya malo lava le on sai malo fo i le na pale ia australia ngike i kai ya se fiafi ai sa o pa ke ele valu skali la fu la e faile le como fukanga ngi vai ngole fiafi e falo molongo mai ka ku pukala ya la ku le ya ko ka ku pukala mele ma ai ya so wa pe e lua i tu la e kuai e tenia australia ya ai ngi ya e lua ku la e ko ki ke australia ka ya ka masangi foi na ngole va ngo foi ma lua ele tu sau eva ilalo menga ko met pong e fo over kuma 5 kausanga ile tu ya sau wala lua na sau ile feelinga ya malo sile loto au nai pe ile tua o ngalu ngole ato we are Sofia fia lo paleu a saunia Ko uainga pele ilenganga Ia tato pa amalolo si ilenga luenga O Yesu o ia ole ala upumari maleola Fia lo paleu a saunia Awale fa ai ile feelinga Ya malo sile la to au nai pe ile tua O ngalu ngole ata uia uma Sofia fia lo paleu a saunia O afanga tayo mai le ala Yesu fetala yo lao amo e mama ia O aule nei ole ala upo mori maleola O sana aleluya via vai ile feelinga ya malo sile loto au nai ile tua o ngalu ngole ata uia uma se a Sofia fia lo pale ua saunia mai le ala Yesu fetala yo lao amo e mama ia O au
sile loto au naipea ile tua o ambalu engole atau ya uma se asofia fia lo pale uasabia awale fa awai ile filinga sile loto au naipea ile tua o ambalu engole atau ya uma se asofia fia lo pale uasabia se asofia fia lo pale uasabia Sofia fia lo pale uasabia Ele tua nei refi. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ya. Na iska ko pesa ngala so maya. Ya, destato pesa mol manao sa mol manao maya ile tina ya na ya ile vai ngola fiafi Ya, ele tua. Ya ile tato Global Kingdom TV. Ya ine au kilani ya le tua ole la lolangi oro fa peona ya au nanga le Global Kingdom TV au le tua o ye au nanga le Global Kingdom TV isa moa ya le tua se me te fia fa finga loina e te mana mia au nanga le tua fa so tai lava fa so tai mai le sunga le fa tonu ya ame se fo inisi au na le tua fa peona nga lue ya le tua TV ya le ngata ile ya o awai le tatou la ya wai ya le tua ya wai ya pe no to si lai fo ilungo pe no tfai lang ya e mafai fo iona awina atu le tatou chano ya e fala lo mai inisio fo fuanga pe o fainga lotu ya pe te mana o live le to fai to sauninga ya sa ya fa so tai mai nei I aukilani ni sila le sunga le fai fai ya pasta Mike ya ona fai leo fofo tu ngai la ya ya la to pese la so ai ya ole o maliu ma tu lang fa pena ya e au fie la vale au fenga venga ya e suat ya ma live mai le to fa mo ya pese o sound ya le o mana o mia mai le tina ya na ya ne vai ngala tuli ese tu lai ese Lefi e au le sabi sumalo si maturi satani ia solomon le ai so wabano lo fifia ua atoa suli ese mamao ile basa lao awa it's a totepa ya ine I eto bye ai ia e mana tua it's a joy to follow ele tupu suli asele fili satani leanga euti ailo wanganga yesu olo manako satani ile to ilano se soli makuwa soli pala le fili sumau lowo la soen maimau ua malo si mai satani faatoi oe ileafi omusu faamalosi ngalulue faamaoni sule malanga ngaluenga saua mo faatasile avena awa itatoetepa iaine I etoe bye ia e mana tua it's a joy to follow ele tupu suli asele fili satani leanga eu
ti ai lo wanganga Yesu olo o mana o Satani ia to ilano Se soli makuwa soli Soli pala le fili Tuli ese le fili matia polo ne vanga la fiafi ya biele tua haleluya ma biele tua ne tu la fiafi ya ma tu te fatalo fatwa inisi fa pea ona tua ma mai le tatu fasa la ne vanga la fiafi ya le ua tura i mai tatu taimi wa se fulu mal fa ne minute ya se fulu le tua ya le ne vanga la fiafi fatalo fatwa te la tu fa pea lava ona ko meni mai le ne vanga la fiafi fatalo fatwa le au si linga talia fatua le mai mo mai le lo pese ke ua la fo ua manga misi pese fatua le pe o repa tanga loa le tato pese le so le tua tato we Christmas a mai le tina ya to sivi mo yo le toa ua leva la we tato pese na mai ona una tule ni so tato pese na au te poli o le fa mau mai la lo tato pese pe ona mon mana o mai le tato tinu le fa solo tu la valelisi ine te le so le li sai manga ia pe fanga lua pero kala fiu fo mole lua te mai fa pega so mai ale lua fo ile singia di ne vanga la fiesta okay singia i peseru ile fainga okay sorry fainga le faima kau ko va ko okay faima la causa ile sunga le singia ia pese mon na o so tato nu sorry okay moi mai tina ya la pese ya la chua ya tu se ve ya la chua
Praise Viera tua de fiafi. Glory. Hallelujah. Ya to sivi ne vanga le fiafi ya e to olo fa to le tato por kalame. Oh. To umala fa pio ne mafuta mai ne. Welcome my brother Chosio. Welcome. To asuma le sunga ya Chosio ne vanga le. Ya viene tua. Ove kako alo ka pokalame. Fa singa malolonga. Ya ke u ko kadimo le pokalame. Ko ko fo ya. Ko temina e tau nu mai ya. Ya le sita to pese fa to sanga ina fo. Ya le tua. Ya to sivi. Ya le nevo vai ngala fiafi mai le mamoi. Ya. O le mamoi ya mai ya Felice Micaele. Ya le tua. O fa twai ya le tina ya to sivi fa fetai la o pese request. O le vai kurunga coming. O le fa mai pe kanga le lua ya e pule lava oi a fai lava inisio pese ya e ma fai lava nga fai lo mai e fa so atu le kau le inkanka e pese request ya ta lo ya to le pese ya moltina ya to sivi ya mai ainga ile le foi vai nga ole fiafi ye le tua le mamoi ya
long ko ka vale la so ku lu mo lo fale ya le ngala o le ka ngala o so la le o mo le o pa o ka vale le ma mo eso le ko le ma mo le ma mo so la le ma ma ko la le o so ka mari I pa o ri ya ko ka ma sang le ma mo ya le bangala yo tina ya tsosi ya ena mai le pese le mame lo ngovi e ngai ma sang e foi le tina i faingo o le ngo mamo ah le sa e pati le sa a e pati pe ma le to fine le fatu le pe e le mai mo mai America sa mo le sa a e pati is watching tarofa sa a e pati ya malo ye le tu ne tu la so malo la va ya o le fa mai le tina tsosi ya fa mai o ka fa kusa ka o ki e fali ku que ofo esa so real ofo esa que ufo ya so real ofo ngai o kuangang so ya ya mai ko pese ko ke o lofa mai ama ua au ke pole le la wali ya ka ku fa finge ya ya pese nen fatal sanga ina mai la vai le tina ya repa ya tangaloa ya mai le pito nu le o sini au sitalia ya e lofa to el po kalame ya te o tina me se fo le sunga le lia wa o ya taulanga tangaloa ya me se le kale se pele le new beginning church so fatalo fatu al fartua le ma fo Mikaele ya kilani talo fa ya te o fartua mo me fone po kalame nei tu la le so ya malo le fatasi mai foi mai mo mai le po kalame nei fia fi ele tua ya te o fartua resalot ya le o mo na fatalo fatu I fartua le ma fo Mikaele ia o lo ala fo I Australia ia o le fartua le sunga fa fia ngai ia lo lani ya malo so fo manuia ya sawi pese le fatal sanga ina le tina ya repa fa mai oli le li ya o ka fai oli mai le li no no ya ya ele tua ni na
a mai oli ia oi. Ia. Ia. Ele ia se vai fofo o le nei o langa o tatu ia. Vi ia le tua. Oli ia ka ko ile ia fia mai fo ile ia ka ko a. Ia fa malulu a kuri ka ko au maka le vai ngola fia. O ngai ele kiki le stage. Ia anga va peke le stage. O mo kura I lunga le suma le apostolo. Fai kanga o pesi. Ko ke manga oro ke kulunga. O longa winga. Ola u fai alor kala fa fingi. O asi ver kupi. Patalo fa tu sunga ya safe. La u mai o safe. Ya fa lili ya. I au walo. Talo fa la sunga I fa tonu. Ia viele tu nei tu la le fiafi. Mai tau atu ia o le watu le te mai moa mai lava I po kala nei fiafi ia malo so fo manuia malo langi ma ia te o tangata o le tua ia malo fali tua nei tu la le aso vi le tua Fatala fo ile uso ya veni fa piona mafuta mai nei vai fiafi le fangaloina fo ile tina ya ngalolo mafuta mai fo na woi kafio o mai ya tina ya ma le uso ya jo ya so vai ko da ke mi manga mai lo ko fingi Hei ese ser kami yang mga Malo si. Diele tua. Time pese request ma kele pese diele tua. Ia le linha fia faftai fo ia la tau fa peona mai la tau pese mo. Ya diele tua nei tu la. Ia resa tato pese so ai o Yesu o lo ula fitanga ai fo tina ya tu si le ngo vai ku no fa me o la vai pese o fia mo. Alia sa wa pese request lom tu. Ya le lo po la mo ya le o mo ku lungang pese. E po pese e mo lom tu la ngai poco que lo ngai a tu sibi. E foi o sa o le ngang ko ingal ma ko ngu. I know your conflict. E ka lunga pese. Pe lima nga pese. Yo nga lola yo ko fa ya la kuanga ia pese ala wa. Manga foi fainga ia me fa pe ia. Viele tu nei tu na fiafi. Ya, tato time ne vai ngola fiafi wa tolus fuma 5 minute te a ile afo le se fulu. Nei au kilani New Zealand. Viele tu. Ta fa pito tu nei pese mo ina tu umalava. Yesu
watu wa upo na ipese. Tu ya yoe nitaibilia. Hallelujah. So far you feel Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Glory, glory. Glory, hallelujah. Ya malole be. Sai malole sisila. Ya tosivi ya Yesu e ya biele tua mana ye tele upo pesi na ye tele ya ole tato pese mon manao mon manao mai pa io tato glory hallelujah ya fi tolu po tolu au na ye yonda manavoria ye tua mai le tinaya na ya ya wolofa mai shonali ili ne vai ngola fiafi oi pakala sini se pai se popo tinala ila thank you mom ye le tua ne tua ya ye le tua
tu ne fiafi. Si vai la sunga le te Ia. vai ngola fiafi ese Ai. no tango fio lo sa sa. Fai nga kala e pese mo mga o e atina ora inga. Taima ni era tua. Pese na sa mo mana o mai le tina ia mai le motu tele isi sifo o Ia. se tato tunu ia le motu manua. Ia fatalo fatai fo ila ia te la tuma futa mai. Ia le tua. Tutuila ia sofa mamalo Yesu Kristo. Ia tato Ia le tua ne fiafi. tato pese mo mana o no Ia. fa pia ia la request mele uso ya sio. I. Ya to le pese fo ingali. I. Le pese de mo mga orvation kia nge Eh. my situation. My situation. Ya le mo mana mai le uso ya sio talo fa uso to fa ina o ya Ai, pakasa. ai, Ya. Ia le tua. Ya to uma la Ara uso. Biafi. Fana. Ese foi esse o fifa na fa na Ia. ele le que tua. me va ver aí ele que Yeah. causi lo le kiki ai ele que Yeah, foi foi lá. ele que foi lá le silo esse foi lá le pa e me olha não pa Io.
ia le tu ne vai na fiafi te Ma fa mo fie na waia. pe to ma mai le Te se moli manao. Tai o le pese lang sa o le pese si o wa. Ia pese le si o. Ia o vai aku fo ila. O lo ke mai le so ya si o le wila. Le ko kiki aku mai si. Ko kiki aku ka mo mai si o. Ia. Ia le se tato pese mo manao. Pese. Ia pe fa tal sa ina le sunga le tina ya to sivi fa mai Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my heart. Wow. Ia viele tua. Pese le o lo fa to ya te o tina. Iele tua. Na fiafi. Na me se foi la tu fa to. Iele tua. Ma ro tato fa sa na fiafi. Praise the Lord. Iele tua. Ya, ongo le ke vai aku runga ka ko komi nge fa ni so tato ai ma ya o fa to fa ma ya. Ya, iele tua. Fuanga ma fa ma ngole nevo ia fiafi. Ya, iele tua. Lo fa tele atu le nai tu ole. Ya. Ole tunu fa pe no to wa ma wai. Ya. Lo fa tu mo la sunga le fa tua. Ya. Ma repa ma le
tanga fo ia taulanga tanga loa ia viere tua maua se au ia pasta fia vae ia malfaltua ia fei ia pia o te ola malo sini le fo weekend ia o le se ka to se mon manao sa mon manao fo ia le tua sivi alofa mai na mua ia ole pesele za mon manao mai tina ia to sivi ia viere tua fa solo tu lava tatu pese mon ia se ia mai to sauli se pese se tu finele o kemari ola siva mai kema ia o kemaro fanga mai pese ole o mato lua mo se o ko finge ma e fanga wala va ma ua ma ke siva pongi a rungo fo au ole practice makes perfect siva ai no siva ia ngofo pe lua sa wera le kala ko ingal mako I know you're conflict Oi, malo iele tua mai malo foi le tina ya ngalo ya le ngata ngalo sa pese Naomi ya o Sarah ya o Fia tina ya Fia malo lavan ma mai le ne fa talo fa tua se uso le e stadia foi o tua futi fato I melponge talo fa malo se fo manguia tua iele tua nei tu la le fiafi ya iele tua ya la suma quelle la aussi si vale lunga ia que le po fe mai e au si vale no va que e fiu ka ko ele o fi le vengi pa o que ko fa la si vale Amal mole sautanga tailana ta vale fa mole aku ua e ka ko sivat pongi me ka ko fa vis yang alu ale o tanga tai lana ta vale le fa pe mole e au mai ne mo va pese mo onga sa mole I taru sa ya okay ya fatalo fato e foi la le tina le ainga Io no le fatta talita tu pes fatta lo fatto le tinaia e le tinaia il pese le fa mo mia mai le tinaia tu sivi lo fa mai na mua ya le tua fatta lo fatto ai si tina fu la ina fa na mai tau sa passa un sipo
Yesua le alofa maiana mua malo foi le on sai le vai ngala fiafi ya le utula i Glory, hallelujah. ya le 2 minute te ai le tula sifu matasi tatonu i le te mamau so tatou por kalame ne vai ngala fiafi Praise the Lord. Fatu inisi fa peon to ma o mai le tatou Ya, viele tua. ni vai ngala fiafi ia o lunga lava o le tatou Global Kingdom TV o lo wina Ele tua. tatou por kalame ia so farai le tasi pespesenga mo pese mo le mana Ia, ia o le ia le te vai tua. tu le lisi ele te Ia. mamau lava ia mai au tatou pese mo le mana o ia na mo le mana mo le mana o mai tatou atu Ia, alo viele ke vai tua. ko foi lunga koming ia tena o ke popole o lo mai ale fongo tele i malua ia ke longa po kai po la sa Ia. ko su Suma ia le, te mau le ainga. Ele tu loto tele, loto tele. ia lo ke vai po mai ngana e kangi Ia. ia o ke kangi Ia. Kangi se ke usiano mo stanga ta fatu tua. fa mai pese le mo mana o mai o pa ni oli le ali ia oli le ali Ke longan me wala inga kangi lo ko fingi. Fa ki no me lo ko fingi le finga o kanga. O pe o kanga le pese me renga o ki ai ke le se o ko fingi. Sis loto tele ma fa malos. Wele fai to to fio mai o o le ke vai ko mingi le uso ya Joshua fa mai le mo mi me Joshua pese ngale o ki ile ya Oi. Ia, pese ngai le mo ele ia ele mo mai upo pese ngali uso ia le so ta pese mo mana uso ele uma kusi pese nga. Ele kusi se kali. na o le vai ngala fiafi Ele tua. Ya. ma tu te tau fituli Hallelujah. mai le Hallelujah. Ya. We are the people of destiny. We are His purpose. We are His plan. Knowing His call to the laborers in the harvest field. We are the people. We are the people of destiny. We are His purpose. We are His plan.
faftai mo le pese mo mana o le vai ngala fiafi mata mo fie vivi ingo le tu le vai. Ia le tua. Le pese mo mana o sa mo mana o mai le so fine ya kara le vai ngala fiafi ia le na o tai natu. Ia le tua. Ia le tato time ne vai ngala fiafi o valu ne minute te ele tu la sful matasi ia fa nga solo tu pia lava e pese mo mana o ne vai ngala fiafi e to o lofa mo fa ta lofa tuai ia te to le swafa manu malo Yesu Keriso. Le se tato pese mo mana o le sa mo mana o mai ai le tina ia ngalo. Fa mai Yesu na sui tu langa ia te Wow. Pese mana ia te upo pese. Alo sis. Ia pese na fa ta sanga ina le tina ia ngalo ia Yesu na sui tu langa ia te u mai tato. Ia le tua. Ia le tua le nei vanga le fiafi. Ia usmea lo fa fonga. Paile panua o korokota Aia amai o ulona lava ola Ele ipa apiti tinga matua tuana Ona ole alofa ya te oe maule pagota Yesu na sui tulanga ya te au Yesu na sui tulanga ya te au Nau I le vai ngā wha le tangata Ai o te whaai loa uso e whanoa o loa nganga Ai ua pio mai o ia na te suia o ka o langa Yesu na sui tulanga ya te au Yesu na sui tulanga ya te au Mana ona lofa Maoni wana sui ai Yesu na sui tulanga ya te au Yesu na sui tulanga ya te au Imana lona
wana suiai no ulanga wana suiai no ulanga. Ya lena o Yesu. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Ya ile nei fo ila lulangi o tatou. Ya ia pesena sa mon mana o mai le tina ya ngalo. Ya ile nei fo vaenga ole ya. Hallelujah. O tulai male tatou taimi o se furu ma 5 minute te aile tu la se furu ma tasi. Glory, hallelujah. Ile tu ma le tatou por kalami. Ya ile tua. Toi tolu lava nai pese mon mana o ye toi ya. Glory, hallelujah. Lava le vaku mo tatou pese mon mana o sa mon mana o mai le tatou ai. Ya ile tua. Te iwa o ye se fa ingo se loto se tasi ya ima wa nei ma le sunga le toi ina. Hallelujah. Ngata le le sunga le fa tonu. Ya o ye le o fa piona ngalue mai I tua tu le tatou screen. Ya o te e le fa ngaloina fo ile tatou sponsor malosi. Ya. E le lava ma faftai le tatou sponsor malosi o le UP Group Money Transfer. Ya o lo nei o tau o le lato ofisa next door to us. E lafo sa tupe ya susu mai ia pe tangtanga I fo ilunga o le upenga te failang. Ya o lo ia uma lava ia me tau on fa atum. Ia le tua ona sen lau tupe sa moa e so tatou tunu pele le leile rates te tau mo fiere fi. Ya le tua te tau mo fiere fi wa le pe yo isi fa tupe lo sunga toi. Ya ta se fulu lua ta la ia fi. O le UP money o le UP Group Money Transfer ia pena le 5 tala ele la tofi ia moli fa maon ia fa pela te suma ia la follow tupe ia fainga e fai la vanga ia le nga e fa fonga I lunga le afa ile tato Global Kingdom TV ia I fa sala mo fo ia me se fo ile sponsor le ia le nga tele fa loa ia ole sunga le fai fea Pastor Mike ia le ana e sila fia ile ia la to ia le tua praise the Lord langi ia le se tato pese mo no le la mai nei tu la le fiavi glory mo mana o mai ele tinaya to sivi o te fa fitai ma o fa manu ia le tua ia ia o lo fa to ia ila to u malama ile nei fo I vai nga le fiafi fia ngai mga luenga ma fia fo ile nei fo vai nga le fiafi ia se to fa ta lo fa tu ale sunga le fa fia ngai le o vai tu ia le sunga le ia Kevin Uluiva ia maloso I fo manuia ia te o tagata le tua ia fa taila ngolango fa tai fo ia tapo ia malau sila mai mo mai ia le nei tu la le aso ia nei fo I por kalame ia maloso I fo manuia basta ia le li Kevin Uluiva ia le tua ia ele sunga ia tato pese mo nao ia le tua
ia leo toe lua lava tatou pese mo le manao ia fetau i le ma le tatou taimi ia ona whamai aina le tatou po kalamili Praise the Lord, ia le tua. ia whatalofa atu le sunga le whawhengainga ia pastor Fatu ia tu whatalo fatu pastor ia le tua whaftai mo whamanyanga whapea foi ia le au na le tō whapea ona ia le whatonu le tatou TV le whanga le fiafi ia leo te vai atu i komena le tofine ia jem vai ang wapea laka mai ni osa masipu kofi au e whai aso lava le ia foi la le foi ko i rispo kala me mora soli usala e uia kula le soli wai lo le le ala e ke mal me fai ele to e komingi me le so fine le ia me se la mo voi la mo sa foi mafuka kulunga le sa foi sa fa so foi le situation la ia fala ilo atu foi nisi o fale inga le tatou atunu tamu malo fana o tatou tamali o tatou tunu ia pe ona fala ilo atu foi lava ia so tona ia tu o le serve with love le serve with love ia lo i manumerua ia mantua le kuakusi le dress po tolus fulima pi Waimea of Road i le fale ainga la loa o alo matama fa na wa Samoa may a place o fa ingo ina serve with love ia na o le ngona le tatou fale ainga ia fa pete fia mana mia se tau mafa Samoa ia ona susu atu la ia lea i na i se taimi tu atu lunga le tatou to atusi ia te sua pe vola ka ia o la stona ia o le papakiu foi la taia se la ngai me nga vole sa o kako le uso ia tu o nga lo mo ko i la walu e fa kali ke mi kala le fala o le vanga vinga le vai so le fiarme ki nga fa ko la le kar ka mi o ka ka yo ala fia fa mai e fia va vearme winga la su al me loka ka ya ia viene tu de tu la laso to lua lava ia to pese mo le manao ia viene tu to pese mo le manao ia ona fa mai ai na fo le to po kala le tau le male tato taimi fatu la ngaina ia le tua le fo vai ngola fief na ia le fa mo mo ia na se tasi male afa tu la fa to tato po kala me neve le vai io to tau nu lava tato po kala me ia taimi na fo mai tato po kala me ia sfa le tasi ia le fa mai to share with me or share with love e lo pese le fieta lo pese mo ma ore se soi ele mga mieng fa ka pese mo mga mo ia nga i mo ia o mga onga le mga ia fa le o mal pese ia le sta pese mo lo pese lo le na fa tal sanga ina mai ia le tua salo ia naia ia mo onga sa mo lia i tal sanga ia mo lia trai le fa mo o il tina ia aku vida por todo
malo lava le so malo le on sai ne vai nga o le afiafi ya o le fo ua lata ele tu fo ile tato proclame o tulai male tato taimi ne vai nga le afiafi o luas fu mal van ne minute te ele tulai fu matasi inei au kilani sila ya faftai ele to mafuta mai faftai fo ile on sai awa ole me mate vai tu la via ole hanu vai lunga tato viewers le vai male faftai le to wal lofa ya fa ilo fo le malu le tato atinu ele ngata o live ilunga le tato Facebook ya alo live fo ilunga le tato YouTube ele tua ale Global Kingdom TV ya i pokalame umalava tato Global po ala pokalame fala tulunga le tato Global ele tua ya live umalava ilunga le YouTube ai mesa ilunga le tato Facebook ya pion masan yai ya te fatalo fatwa ila na itina ia lo mafuta mai pe nei vai ngale fiafi le ngata fo ile nisi o ona le tua ya mafuta mai pe le tina ya ngalo tema ya ngale uso ya to ya malo lava malo le sai ya ole tina ya naya malo lava le sai malo fo ile tua le lava pale mai le vai ngale fiafi ya to tasir tato pese mon manao ya ona fa mai ane le tato por kalame ya pe ona ya ile nei vai ngale fiafi ne vai ngale fiafi ala tato le tato pese le ya e ko vai fo ile tato sele ya awolo fatwa ile sunga ya le fafenga ya fatu ya ele tua ekalesia pele foi ya alo fatele atu la sunga faftai tatalo faftai fo ile amna ia mai ole nei foi au nanga ya ile aso male aso ole nei foi o langa tatu ya lo fatu la sunga fafenga mal fatua a mesele ekalesia lo fatu le fatonu le Global Kingdom TV ya mola sunga ya mal fatua
Praise the Lord, ia le tua. Malo se ne vai ngole fiafi, o tula mele tatu taimi ne vai ngole fiafi. Ia, ia le tua. O tula minute te ele tula e se fulu mele Praise the Lord. Ia, e se ma na ia te le tua. Mal pesa mai tupulanga, fa malo se mai. Ia fa pe mana ia so city ia o le volume 1 ia ale auso Cristiano Papakura. Ia, fa so ta ele sunga le fa fenga ia pasta fatu male e kalesia ale nafoi. Fa so ta mai le sunga ia le fatonu o le putato po kalame. Le Global Kingdom TV yon so ta ila ia le ia ile tato ia le tua nei tu la le fiafi praise the Lord ia le tua ia le tua le neva na fiafi tato ia la tato o tato pese muli ia o mon mana o le ne foi va la fiafi fatal samaina le tina ia ngalo pese le ale fakasa tolu se la ono se fulu fa mai Yesu e o lo toto ia le tua le vai la fiafi o lo fatua ia ti o to malama fa pe ona mafuta mai lunga le tato live e ne vai la fiafi ia tato pese mo le tato pese mo manao ne vai la fiafi fa tai le to tali manao mai ia i tato po kala le fu vai la fiafi tava pito atu ne pese mo o to malama mafuta mai le ngata le mo le tina ia ngalo ia fa pe mafuta mai ne vai la fiafi ole Oh
mātou te māngalo ai, ia whaftai lava mō pese mō manao ne vai angola fiafi. Ia e awaro whātua i fo i la i le pa ia male mamalu o se tātou tunuu, ia le nei fo i vai angola fiafi, pese nai alo whātua i le sunga le whawhengainga, ia Filimoni, male Kalesia i Ranui, ia po Henderson fo ia ataro whātua i fo i la awaro whātua i fo i, ia le sunga ia se Sarah, male Kalesia bloka spei. E whakasai bloka spei, male whakasai Ranui. Ia, tatonu le vai angola fiafi, ia le nāua le nāua tau mai o whafonga mai pese mō manao fo i nei vai angola fiafi. Ia, te tasi lava tato pese mō manao lea. Ia, e awa lofa atua i le ainga le sunga le whatonu o le tato Global Kingdom TV. Ia, ai mese le lalolangi atoro i ai, ia le tato au nanga le Global Kingdom, ia le awa lofa atu le tato whatonu mo o tau umalawa, mania lava fufuanga o le nei weekend, la whianga i e foi, e mese sauninga pa ia o le tato o lii o Yesu Keriso, le foi vai weekend o tato iai. Ia e awa lofa atu ai le sunga le whatonu mo o tau umalawa, le ngata ia o maua nei, ia ma le sunga le tohina, ia o mātou mafuta e foi ma le sunga le whatonu, ia Australia, New Zealand, Samoa, Hawaii, Kukuila, ia awa lofa atu ai mātou umalawa mo o tau ne vai ngana fiafi. Ia pese lea mo o tau ne vai ngana fiafi, ma wha mai ai lo ma tātou Pukalame, pia mai. Ia, ia le tua. Hallelujah. Yesua mali e oe anganga paia afio maia e mana omia o lo fetalaia mai mato te fia faalongo iai matou te malilie ai Yesua mali e oe anganga paia afio maia e mana omia o lo fetalaia mai matou te fia whaalongo iai e matou te malilie ai apa mai whau mai tango mai Yesu iai mai o te tangi ai
o le nevaenga le fiafi ia o le nā sa moro whafungaanga le nevaenga le fiafi ia le au o toai tau numa le tātou po kalame ia whai unga le tātou po kalame nevaenga le fiafi ia atu ina atu le sunga le to ina e foi se me fi sau noai ia mawhai u le tātou po kalame nevaenga le fiafi ia ona wha o matole se leo foi o ne foi au ona vai i steimi pia mai asa noanga le sunga le to ina. Ia. Ai alo leo foi ma whangatau mori sunga le whatonu. Pastor Mike Pureta. Ia e whaleo atu aise whawhitai nei tū la o le fiafi. Te tonu manatu ia ua tū never po. Ia e mamole etu le ngā whawhitai tele. Ia i wō mapa angar Kupo Kingdom TV channel. Ia mese le au keusiano, le au whatuatua, le au paia ma le au pele. Ia o uso ma tu whawhine i le li ma le au whatuatua umanei tū la o le aso. Ia mai le tele o e kalesia. Ia i tutono le nei e tunu o lo tātou nofo mau ai o New Zealand e ngatai lea. O ile hatu whapena ona mai moa mamau mai atunu mamau Samoa, Amerika Samoa, Amerika, Australia, ia po whea lava o e maua mai ne o unanga nefif. Ia mori atu le ngā whafte tele ona o laulangolango. Ia malau support fo i nei ala leoma, nei ala ata e mese fo i nei Porkalame. Ia e mori atu e le ngā whafte tele. Ia wa ana se no oto, ia se manue le whaine i Porkalame. Ia le naunga la fo i sunga le li whatonu, sunga le li whaiwheau. Whaise Porkalame whape, ia tātou te mapu mai i weekend. Ia lea lae, whale o atuaila e lo tangata, ia se whaftai, whai au masui sunga le li whatonu, e moni tuele ngā whaftai tele nei whiawhi, e lenga tailea. Ia o le au whainga ruenga pa ia le tua, ia sa whapena mafuta mai nei po, au nā le tua, i au whale tua. Ia misi o le au whaitofi, ia o le tino ke viso nei tu la le aso. Ia mole atu le ngā whaftai tele, ia masalo, ia le ua whaangata mai ia le tātou au unanga nei whiawhi, ia o lea se upu lea se tala, lea fo i se tau sila nei whiawhi, o se tūma seanga o le tau tamali, o se upu o le longo mali e tau whafo. Ia o le upu asa moe poto a tau tai e se le nātu. Iama, ia ele manatu maritai tonu, o le tau whina ngaro whale atua, ia o le a maa ngalo a iso matu leo ma se matu o unanga nei tu la leso. Ia mole atua i la fo i mai atua i alo whaanga. Ia i uo mapa angar Kupo Kingdom TV channel. Ia i nei e whiawhi. Ni lato u malava o mafuta ma nei whiawhi le ngato tono New Zealand. Ia whapea tunu mamau ma Samoa. Ia mole atua alo whaanga le global. Ia mani center i ngai o tau i au ki lani New Zealand. Ia te o tau mole atu le mo ngā lofa ma lofa anga ia o tō uma nei tū la re whiawhi. Ia whia mole tu fo ia lofa anga tina o le ainga. Ia ma le whanau ia i whanga ima i tāwhuna e Amerika Samoa. Ia mam, ia mole tu lofa anga ia te oe ma le whanau nei tū la le aso. Ia talo mai talo atu ia le tō umu. Ia tātou wheloi. Ia i se aso i le lofa ma le langa leo le tua. Ia o se mātou whamtalanga pōpō le nei tū la le aso. Se tū maseanga. Si tala o le tau tamali i le tau whaafonga nei, Porkalame me nei tū lao le whiawhi. Ia, whamangalo mai mātou o le au whainga ruenga. Ia o sa u whamtalanga le lau sunga le li taitai nei tū lao o le whiawhi. Ia vea le tua. Ia, le nasa mō whaafonga mai le vaenga o le whiawhi. Ia, i se saunanga fo i matango fie a le sunga le to ina po le apostolo fo i lea o le tātou Global Kingdom TV. Praise the Lord. Ia le langi atoa. Ia e telefon whapi atuai ia le nganga whaftai ia te oe sa moa le nevaenga le whiawhi i tō mai moa ia ma le tōtau sa fia mai lunga le tātou o pengata whailangi ala le i kōmeni le nevaenga le whiawhi whaftai le tō ara lofa whaftai fo i le wawa ai le atua marona whinga ngalu ia le nefo i vaenga le whiawhi manatua sa moa ia tātou Porkalame o le tātou Global Kingdom TV ia wawhai uina Porkalame o le nei fo i vai aso ia le tua ia i le nei Porkalame ia tātou e mawhai toi au inato tātou Porkalame masani ia pei o le maalu tai au ia
o le aso ngafua i le taiao ia ala tuleila na au na nei ia male sunga Ia le tua. ia i le aso ngafua e toi tala lo ia tatu pukala me fa na solo awane ngalo ia fai lava i se me te fa finga lo ina pe te fia mala malama e foi au nanga le Global Kingdom TV fa so tai mai le sunga ia Pastor Mike o ia le o le fa tonu le tatu channel le Global ia e te fa so tai mai ai le fa se lo tala ia ma fa mamla matu ia mea umalava e te fia sila fia ina lea mo le tatu o nanga au foi nei ngalo le tatu po kalame yaso taitasi ma vai yaso uma share like ma follow and comment tu mai sau ko mengi ia e loa ia na te fia lava tatu po kalame Ele tua. tonu ma fa ma le nganga le nei foi vai ngalo fiafi o fa ma le ino to finga ngalo ia i tatu po kalame fo ile nei foi vai ngalo fiafi ia ele ngata ile e nisi fo you join mai ia o lama fai ule tatu po kalame nei vai ngalo fiafi fa fitai lava ma futa mai nei vai ngalo fiafi tatu felo is temi luma ile as faraile luma na nei ile temi masani lava ia tatu po kalame pespesenga ma pese mol manao ia ye ke usu ya kulka ko peno mo next week ia ai le lava ia lo fatu ai mo to lava ile tatu Global around the world lo fatu le officer nei ia mo to lava ile fangaloina fo ile nganga fatai ile tatu UP group money transferred le lango malosi ia o le tatu TV a faila vete fia lango le tatu channel ia fafsota mai tatu noa ia ma tulanga lava Ele tu ai lava ia o le au nanga fo ile fa apito na se ekalesia se tasi o le au nanga ia mo so se ekalesia lava a faila vete mana mia if you live to sauninga ia fafsota mai le sunga faton ia ona watu le au fengaluenga ia e fa mali e faia au nanga masana le tatu TV ia lua se leo ia mole atu le nganga faftai ia malo faanga ia sio matu ainga ia iranui ia le tamaya ave aila male tina ia ana ia mesere uso ia le lei male fatua ia situ male tolua male fanau ia lo fatu mo to lava ia lo fatu fo i le uso ia ngelu ia papeona matu mafuta hai ia le ngata ile le fangaloina fo ile tolua male fanau fa peona matu vala fo ile ne vai tau tausanga ia o isa mo i nisi fo fai lo fatu mo oe ma fanau ia le ngata lea ia le ainga le tina ma le ainga ia mese o ainga umalava sa mo au se talia i sunga fa fenga inga o lo fatu mo to umalava ia al tatu po kalamena sa mo ne vai ngala fiafi ia la tu ina tu le tatu fa le tatu apostolo ia fai u le tatu maftanga se talo yon tatu lulu lima fatu fala ile ne vai ngala fiafi mlongang falalu faftai ia tatu tatalo yo vale tuolo ma tu tama ia mai nei fa mo mo nei por kalame nei fiafi lo ma tu tua ia faftai nga pa ia tai tama faftai su ia wa sa tautai le fi nei fa mo mo nei fiafi nei por kalame fa penao na fa malusia i pele tino ke wiso ia atonu tele se nga ma se o nga mo i ma tu ma tu fa longo le ai ni vi inga ia ma pese langi fa penao na fa mawolunga ai ia le vi inga o lawo fio ia langa ta fo ile fa malulu inai se loto se finangalo tangata o seisi wa mafati ni avenga me se fo ni fa la velave ia mani tulanga ese me se fo yo le fainga malanga maliu maleu ti tono ainga wa fe ni so ainga ia fa aftai wa pese fai mai lo ai ivi o le pese ia e tuli ai te moni ia faftai nei fiafi te maleu fai mai manuia nei por kalame ia e fa manuia tu foritino ke riso la we kalesia ke usiano nei fiafi o lo no o tangata mala we kalesia lo mato tua ia fa manuia la to sa fa penao na mafuta mai le nei fiafi man nei po talo tama ia e le manato matato nunga ia e se taimi mato ta oto fatasi moema malolo nei po ia lo fangia i mato pui ma le mato wola nei po ta ma talo ne mana to pa io lo mato li io Yesu ke wiso so inai mato malava e leo ai i mato i le nei po so ina mato fale o fanua
ta vale ma mea wai fo i o matou lima matou te whaonga wa o mea o malawa o la i ova ia o lo matou atua e o lava i lo matou ola ia o mea pule ai la ufio ia sausauina i matou o malawa ia i le mana o le toto pa ia o le matou li i o Iesu Keriso ia o le toto o le whianga inga fou o le toto e leiso na ila e leiso na manu minumi le toto pa ia le toto mama le toto ta u o le matou li i o Iesu Keriso o lo matou la fitanga lea i le nei po maso umo o lo matou ola tama ia whamangalo i matou lea se tala o lea se upo wala vale o matou a vea ma tautala i nei po ia whamangalo mai i matou ia o i matou o le whanau o sala tama ia lo matou anga ia tu ilungo ala i ainga ia moa aumuli au lau fio e te leo leo e te pui pui e te martia i matou ilungo le ala tau nu manuia i o matou ainga mawhale ia matou tu e whafoi e tu pele vi inga i lau fio ia whamanuia le nei poto whamanuia le nei whale alo whapenao na matou o mai e whaatino ai le nei au unanga lo matou atua ia tu ai le angelu malana pelu wafi ia e se leu leu wa ia leo mamalu tia ai le nei no whanga e le matou talo le te ma se mea wale ta ua whapenao na wala maiso matou manuia ia anga le mai lau fio awa o i matou tangata matou te vai e foi mea ngalo ia te matou ia e so ni mai anga pa ia i matou uma nei fia nei maso uma se o tu fa vau e da amen 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 praise the Lord ia nga sa mo ia a fa lava e te fia awai lunga le tatupu kalami ia Reverend Masin mai matou ia ona ia le tutunga inga ia manisi fo o la uso ia fa piona nga solo mai lunga le tatupu kalami Elias Faraili Marias Raile ia fato fa ia sa mo le ne vanga la fiafi mania fenga malolonga tato fe loa ia le tua praise the Lord Yesu, oh Lord.